cening mengisi apa ngisi tegag tekak kukuh nyet ceningi lakaran ngisi manut teken raos bapuan ibusan Ntongonyo mabuat terurung nanto sandang ut sahayang alih ruruh tur gelik-gelikin nanging besing dong sopi nananging di sejeroning pitekat bapune cening nanging ane besik ento sing dadi lakar lempasin darmone kanggon dasar sing adolenan tuah kedarmanin tu ane patut anggon cening daksine krana ane kraos utama tuah dijagati sing ade luihan teken ane madan patut ane anda dua nang lantur dadi piteket bapune yani tu ane dadu raosang bapu marep teken yang cening Reh madasar malasina pesan suwireh ento seluirin ane raosang bapu be utamu pesan dien subo kapusida ben cening ngincepan tur muntil piteket bapuni Yasan hidope mapi kole bi di sejeroning cening maurip sinah lakaran moliking mulih Retan ngelaliang dharma apo kerana kita suwireh adane buku cening sing ngsap-ngsap teken ane madan darmo patut warta dadi wisya mangarusak nah jening dharma artune yen sing benah masih ban ngelaksanayang bisa masih tuane ngerewedin di sejeroning kenah deweki ngawe
ke petengahan subuh sinah pedang pidune tuah ngeliput ngawen saparing kadang wargi mawa sanong sap teken nyamo beraya make miwah pisage utawi pebanjaran ngardi obat waro nyiku reh buku keto sinah tengawanang mumpang laku parisolahe sing je bisa tepat sing je bisa ngelagaris ngelah sepat entu sing nyiku keto yen inergamayang bapu rendar kang sapi yen subuh dheweke ngusap teken anid madan darmo patut sinah manut teken raos bapuane busan keselselan kaucapang tan rahayu di gumine cening dua demi kolikan duaning mekedah teleb teken ane madan semar dudu ade noro-noro pangasida mapi koleh liu ndak krana para leluhur ngelantur dadi pidegat bapune marepe tekenang cening tu keranan para leluhur wiwitane mepedana tutur kuatama ngelawatang mapi deket seluwirin tutur ane madan utamoto waluya angon cening wayangan kepasamane di gumi ini tato susilone ane madan melah di gumini adar mone apa ngapuna nanto rumasat anggon mari sudo sekancan momo adarmone iadian momo angkarone ane digumi apang sides buko buko sapu bersih pangden nunganggon nyet engkagengkik nggih aturun ngayang titiang amater rekaman kaset puniki saking toko Aneka Tabanan syuk semembah poring mana
Na cening pianak bapuy dewa yen subo kapesida ban cening incepan buat pitutur bapune marepe tekenang cening beh Dewa Ratu Agung bapo suksema pesan teken pai depan ceningi Wira cening Yamata miragi Dewa Ratu Agung apa kerana ketok buat cening nyidayang ben apa luir pitekat bapun nyidayang ben cening muntil Yani bapa bueno tugang apa ngesideng ngadep buat kawi ceritane cening jani lantur bapo mapi teket tekenang dewa pindahnya kicanga keculik na buat kaculigan makemiwah kaangkaran solah ieu cangak Sina melawangan bancening seluir solah ieu icangak suwireh ieu sai-sai nganggon bayu apus ngipik-ipik nyelih-nyelih Cina nyidayang bencening ento milihin ane madan patut utawi ane madan salah buakar moneng kepupu tampak kuntulang layawat galihin kangko bi cening pianak bapu bagusan pesaningan buat pitekat bapu ni cening Ale kayu mula mabuang seluirin laksana jelek utawi melah mula do adalah karan pikolih nyani sang bakal mengalap jani sinah ieu lakaran icangak mikolihan suwireh iyo ane melaksana cening Hasan manuto mengadak ke dasar kawah seluirin pengelaksanian yeuy canga ento yani rumasat ngatehin ke dasar kawahi duka serayu
kelewatan. Apa ngasideun napuk buat kawi ceritane cening ne jani raos sang bapu subuh cerita jani liwat tukad serayune ieu cangak Udang nyalian mapagen najani udang nyalian atmanin tu jening makejang jani ieu mesrogopan mapagin atman ieu cangak Yuru peduyuhen lampah ieu jani atman nyalian makumiwah udang manut kadiraos bapuane busan walu ieu kadigait jani ieu ceneng ieu jani ngatehin metujuin nambamban cangak yo bingung paling Dewa Ratu Agung bingung jani cangak kelingas kelingus lah mecat pas i cangak ceneng yo tepuk tawan aku din apu kerana res-res ajereh nyet ieu cangak suireh tawah-tawah pesan sane sangat ngeres-resin buat nyet ieu cangak masadaken dewekane malu reh subuh ngerasa teken parisolah ieu ane malu-malu suireh ieu culeg tan kadi-kadi enggal bapa nyarita yang najani satuan bapune lakar engalang bapu jani nuturan marep itu kenang cening di Tegal punyang sarane prapti mawasana subuh yani teket nampak di Tegal penyang sarane ieu atmani cangak uyut tepuak atmone kebayang-bayang Dewa Ratu Agung liu pesan ane tonen teken ieu cangak atmune ane sangsara kebayang-bayang teken waduan sang yang Yamodipati ye jangan kejajah merengah
Na cening suwireh kitu pariniki beh jejah meket-ketan ye cangak cening. Masedeken kecelik. Apa kerana ketu suwireh ingat yelane malu-malu kerang pesan melog-melog yani mirip lakar pesilihin teken ane rumasat utangin kitu kenah iye cangak. Rada sia mana kona Doketo pangos ni cangak yani suwireh iye ketekaning kesakitan neredas iye nakonang teken sekancan para atman bene makumiwah udangi cening. sangka lembapa kajak Nah kini maro cening makejang ni nyalian maku miwah udang dong adi bapu mai eret ni ajak dong kengken saja kena cening tekenang bapu. Bapa takut mengewasin Sing jararad-raradan res-res ajere kenah bapu to ngawasan itu kolik lon kangen tepung sang pang sing to ado tandale neban klewang to sebut takut bapu cening. ada mati gede miwa megantung Len tubin kajo kau belem pagen tu kenang gegicik canging tu buen adone buen eret masih lampuk banlingis animisi buntar priwel tu ado buen gelayung not bapo dong nak kengke laning. Manut dosane dilema Kerana niyo magantung, matigtig, majemuk, magoreng, dong tu manut subuh teken lan sola dilema kito ya tening. adane ubar api To ane uberen ke napi adi negen anu de lolojo pedamaran tu dong nak keken lan tuning beda ratu ngat sekad ke napi bor-bor. Pasalegak pejerit mangolot alat Buin to ado metajuk mapanas di beten medori selegok ngurut entut be ngalad-alad yang ditulung dong kangen masih kenal bapo jani bapo sing kene yang nyening dong akalan miludan ning.
Debuin ajinang Bapu Dong sarwo endah ate-atemu dini di alaman neraka cening tubuhin ado kawasan bapo be kangen kendah bapo cening aneka orang kelologe cara ngeret bangken cicing ban lantas jemak bau bebangan not kawato mire bien dilema to nak ngama-ngama deren jenang to yeneng yo deres lah dama kuangan lah lolo neketo angon lolo be jani de oratu yo klingas klingos kamah lolo wadah kau badang singerang buin adan pejembung angon to nyalon tep kawah berak-berakan kawah dadi kau benonyo nu bulun kau lan ben badang pesan to angon peh dong dewaratu kujang telah karane bunga tenyane peciknya jengit suirek sing duga ban jenang apak bon asan pada sapak dong katijak pecik kebungot ingin ngejengit gigen ceneng tu warung unen usadi ento jani angon lolo pangyo segar dini ida batara kelintang bendu Dewa Ratu Agung mewuh-wuh ide sang yang Yamodipati indik dukan idone bendutan kadi-kadi ngambil pentong kebayang-bayang beh meseret jani ide sang yang Yamodipati dadi as jembak as montor jemak jani angon ngelempagin sekancan atmune cening kengken salahnya ento janang ngebas keliwat pesan kesalahan to ane kebayang-bayang ane kelempagin ban besi ane gede oleh ide sang yang Yamodipati anda gimalu udang nyalian tur menangan nak itu jenang keberatan salah ane malu sih gitu ning inggih yen sapunika malih kewiwitin antuk iudang makomiwah atman nyaliane nyalian
Sadagar menarangang Najening pianak bapo maro kakedo parinikan ye jangak yani ikhlas saking terang tinglas manuturan inik-inike ye atman udang makemewah nyalian Angayamodipati apa ngecai pedas tuh ane nyemak linggis misi priwil tuh ide sang yang yamo dipati bisa kan ide Useng dadi dugen nutong apang cai nawang dini di alaman tenenan sing tadi padugen banyatwe dini padugen banutur Turu rawas apa ngamelane yapin alian juru raos ane duag lakar melanin tingkah ibu ni cangak cuirek ane malu culeg pesan liwat bergah ibu Yaden Sundo pipi semas nah Yani yapin jibula karan ngidayang ban mesuang rajo penomah dini sundul ban mas pipis sing dadi dini tawang sing nyidayang tuara urang ih Jani tanang dewek ibu ni sing bungan lakaran ibu dini tuara lakaran melebok di Jawa Camorogo mukuni Yan solage mula salah subuh sinang manut teken tingkah ibu ni ane malu duk nu ibu di lemah suire corah tan kadi-kadi sinah pesan dini sing jedadi di lakaran akalan gitu dini jani man pikole Jani temokan pikoleh laksana nih bone ane malu. Akan karmone nepek pisan kengken buah pekarden ibune ane malu Jani dini nak subot tepat pesan sing jedadi buin kisidan Jani ibu lakar mayain yo jangan sayang kunyo kajajakan mare keto atman be makemiwah udange cening beh
Dewa Ratu ngertak jagot ieu cangak oleh ieu seras ajreh kena ieu ni cening ngelawanin ngucap dong teke ngelawan-lawanin ieu oleh jejak ieu ni ras ieu ni Dewa Ratu Agung naredas ieu cangak sangkan kita cening jani dong adi cara anake melenan nyat ceningi dong dadi kitu dadi tingkah ceningi marepe tekenang bapo sepalo cening manulungeng yen tuak dadi deh nyat ceningi sepalo cening tresno marepe tekenang bapo lautang cening engaleng aja kemakisi tuah dadi deh kena ceningi jani lautang kisidan bapo oleh tongo setenenan cening bayun bapa jajah pisan kebadak keras jejah kena bapone sepalo cening tresno terusang kena ceningi apang bapa sing ketemu ben pidan ye ben pangketi turunan bapo buen tumitis di kalaning bapo buen nampak dijaga tetenenan pangdo jenepuken sangsarawane kene Dewa Ratu teken hukuman bat pisan tulung kalawan mano teken tetegenan bapo ni ane jani Dewa Ratu sing sideben negan rumah kene je malening yapeng je bapo salah ane subuh liwat tinggal bapo ane di lemah dong ide olas gati bapo akalan orang ngin bapo nah bener-bener ketang je ora kang atmo suci yen dadi deh kena ceninge najani lautang jemalo cening matur kenido Sang Hyang Yamodipati nane ne ajak tiang nak atman pedando lah nak stato ngelaran ane utamo ane luwih utamo ane suci yang keto yang idolat akalang malah bapo cening akalang no mite bapo kalamamanya
Rio kasien bapo buen numitis pang bareng-bareng benajak cening ditu di kelemahan kalau ditu lakaran bapo naur pun lagi tekenang cening sanggup bapo lakaran cenyah hutan bapo lakaran memanyak tekenang cening jangan dadi conga cai mangucap ibu cangak apa keraosan tuh adik keliwat pelang-pang ibu nih ngeraos ngeraso teken awang mirip ibu sangat pesan punya ibu tenenan sing merasa teken dewek caini duk nu ibu dilemah ianya lian ngualeke nah cening pianak bapu buku kitu dadi munyin nyalian maka mewah iudang ben sadeng walek nitik tangkah iya nyalian ini cening namanya jang tutong nah kini bocah ngak jani kai tutuk nih res jaler kai nih gisinin kai jemaluan Icang cangat dalam cai saking mabuat kedah kendak icange cangak medalem padalem saja nih bu sakewalok itu di si jeroning pedalem ngidupang dongo semela icang man lad nengalelawad to ditu kajo kangen ada ditu tongos ane melah pesan kai metujuin ibu lakaran tongos again because China apa nanging apang sepaut masih tekenang tingkah ibune ane malu-malu tu jani dini temokang ane pantas tua kawang pengleburan corang nah ditu di kawah Camrogoh mukun itu rumah sak anggon pemari sudan anak yane mulu kini tingkah cik buku tingkah ibu ni itu caya jua tong sieng nah pangasiderna ibu ditu ngeta
Tongosin subuh ditu dintip kawah ditu di dasar tongosin. Cai dadi dasar kawan Di bongkol kawah camregoh mukune ditu bola karan ngepil. no bengong iyo kicang kamamagang Na cening pianak bapu maro amun tu munyin nyalian makemiwah iyo yudang dadi raosang bapu jani dewek iyo cangak dewa ratu kememegang iyo sak-sak sik-sik klingas klingus bawangane sing jeliu raos ketu buen iyo yudang makemiwah nyalia nget jamak kebawang berakakak kejani cening koeret jani tekejak barorot cicingan iyo eret di cangak jani belan udang pada miluang Dewa Ratu dugo seto ceneng tepok tangan beh rame pesan suryak mewanti-wanti ada yani ane ngentungang sarung ada ane mes-mes udang entungan kebarengin yani besengkacan udang makemiwah nyalian barang ewer mamunyi yani ngeret ye cangak ben sade jail pesan ye memunyi udang makemiwah nyaliani ye cai bako cora gini ibu cangak lemodang keliwat pesan culik corah tingkah ibu ni ane malu kaden dini cai patung di halaman ni anak len pesan sing je patuh nyen patuhan ibu nyen tekenang duk ibuan ni di lemah sing dadi gitu ke caine di lemah dadi lidang manut teken pekarden ibu ni duk nu di lemah to jani kai ketundian nyiliban ketu dini diyo biso ketu sing dadi ketu anak sebuah manut pesan dadi ruruben ban pipeng
yen dini lakaribo nyalanang rajo penomah nomok ban pipis ban masing dadi keto dini ya den duge mangakal yen solah di lemah len tekenangane dini yen di lemah dadi masih pekarengen ban ngakal pekarengen ban ngai pengindra jala dadi yen dini dia bisa keto sing dadi ye canga kama bejok ba nacening pianak bapuy dewo maremonto penguman-uman sekancan bene jani raosang bapo atmani cangat ngebuh-buh ieu jag biog sek jeg kitu tingkah cangat kecening awak nyatong sambil ngelih Dewa Ratu ngejar lulut ieu cangak tekaning awak ieu ngetor beh Dewa Ratu klingos ieu telah ieu matan ieu nepesu takutnya sayan mah nyangetangan apa kerana kitu kebatak ban takut ieu ni Dewa Ratu sayan-sayan ngerahatang ngajinangat mone liung suwireh ieu liu pesan ngetonin si kacan atmone ane kebayang-bayang di alaman neraka ni cening kesakitan kebayang-bayangan makumiwah ane ketigdeg ane kejek-jek len buen ane meret totonan pada pejerit ngeras basang yogi cengengak makejang pekarait suireh keto parini kidong Dewa Ratu walu ieu kadiai is tanding-tanding bendon kelor nyak ieu canga ye nyalian buyen mah ngucangap acening pianak bapuy dewo di marene amonto tingkah cangake jani buin ngewiwitin ieu sekancan nyaliane cangak naki wase nah kini ibu cangak tuh ane kulit klod kangin to awasan gitu doa
kebayang-bayang Do ane kesakitin teken waduan Sangyang Yamodipati do. en kesap lakarka cemplung Nang telek tekan bagusan pesan jani ben kejap tolak karuntungan menek boen cadang boen keled boen simbuhan gitu ingin pari ini ke buat dadi dasar kawangan to sinah lakar keceliukan di kawah Camrogo mukune kedadiang dasar masin tu kening cai buah corake di lemang kerayaning cai masih cangak kebarengan ditusui reh corah patuh corah ibune cangak teken anak ane totonan ademo ane kecemplung-cemplungan tuh di lembah nyidayang elang dugus nu di lemah lan dugus nu hidup di jagat sekala tuh anak bebas pesan sing kena iketan apa tuh nyedayang nyampingin buine di kelemahan yen buat kesalahan tingkahe dadi masih tu impasin buin bedik yen raosang wira dua gemanya ruangan oleh pascat wagede tuh ane ngup ane ngaranang masih sida nyimpir kandine ngon pa kukeng apa buin liu ngelah kanti ane duwag-duwag tuh anggon waluyu pekukuh pangasida tegag ane salah dadi asanga oleh kantine tu masih sangat ningtingan yen mulu ngelah kanti ane duwag ane salah bisa masih aronan sekali luwir sengkone rawosa bisa mawasana kalis sing jenuh ada kekuban ane dekot oleh bisan anake ane angon kanti ngeraosang dheweke jani palane buktiangan
Wah, pekarden ibu nih, jani si bu temokan ibu canga. Wirenda weknya makarding Pangdana ibu mesel-selan nyen papa ruang geramet anak mulu ibu pecak ngardinin jani nyen ketunden ngalap. buka cai cangak corak Suwireh ibu sing jararedan lanu ibu di lemah ngardiani corah setatu belog-belog kualeman deng ngesingsian rawang jak paragat kendal kendah ibu ni jani temokang.